Kaj je bilo pa letos na Krku? Meni Krk ljeti, to je moja baza i ja od tamo putujem na sve koncerte. Tako da ja maltene dođem svaki drugi dan na Krk, ali samo oprat veš i natrag na put. Prošlo ljeto mi se pokvarila veš mašina pa sam došao kupiti veš mašinu, oprao veš i opet natrag na koncerte. Dobar, evo, Sviramo. letos ti pride men dan likat. Ajde, vidit ćemo se, ovo ljeto. Ja ću peglat. Ivan, 3 stvari, ki so ti najbolj cool na tej strani Kolpe. Jako, recimo za Ljubljanu, prekrasan je grad, super pivo i lijepe žene. Prolaze kroz grad. Tu že več kot 3 stvari, ne? Ljubljanski grad je pohvalil potem punce I pivo. pa pivo. Ja, to samo super. Pa Ljubljanski grad je cool. A ja, sem to jaz dodal. Ja, ti A si- nisi rekel, Ljubljanski grad, da je razgled lep, ne? Kaj si rekel? Se upravičujem, Da je Ljubljana jako lijep grad. A ja, okej. Ljubljana je no, grad, saj, kao ja, Čisto, mesto. sve fino. Je mesto. A ja, sorry, no, ja. Pazi, nije mi... Samo mi stani na prste, otkri si mi usne, gorko, slatko, kao tango, crno i crveno, stani mi na prste, otkri si mi usne. A ja, čakaš da rečem? A ja, veš kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Deni Saudi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.